Upaulah matu.
tanggal 7 di bulan Januari naik kemulak nama tu parjalang aki sonang gosokku sihol hitu hoina unang setang iso dainang na burju sabar hoina soarong tarbahena kami akon keleng mo di perjalanan on hati dope hutau dia anak mo sayang giat mania boy dapo napi narsita dilehot tuhani lungun matsai lungun pakilalaan yang boy terbaros di habur juami somanarita ho dainaku so terbatu pasude pangidoamu tung songoni pe dainoku holong nirorong marna tua tuai macalas doro hati di tanggal 7 di bulan Januari naik kemulak nama untuk perjalanan aki sonang gosokku sihol hitu hoina unang setang iso dainang na burju sabar hoina soarong tarbahena kami akon keleng mo di perjalanan on hati dope hutau dia anak mo sayang giat manian boy dapong napi narsita dilehot tuhani boy dapong napi narsita dilehot tuhani
dimi tangi aku nau di perjalanan molo dung dapot di dikina dapot tangoluna dumenggang pos roham dia anakmu dulu puho pasonango puho manggom gomato di dia anakmu sejupang najinara asa tibu auroinang madulo tudolok sanggu. Madodos nang mangguris pehu uladainang asal maboy dapot ngolu siap hari mono soboy do awinang maduno sahani satau sotung madele to dimi tangi aku di perjalanan molo dung dapot di dikina dapot tangoluna dumenggang pos roham dia anakmu dulu puho pasonango puho manggong gomato di dia sejupang najinara asa tibu auroinang madulo tudolok sanggu asa tibu auroinang madulo tudolok sanggu. Borhat maho anakku borhat maho tu perjalanan ambi lopa toruson sikolabi disi hadawani burju maho anak panggoaraki ingot mai sude poda dina tua mi asa
mar baju jenges jana PNS. Kurjani manjolom pulpen, hujan mar motor na keren. Ahani pe langgong na hurang langsung ngonaw bahatan utang. Nahubain langgong si kunaku on mahape panusalan kuinan. Ambit mahubogehon podamu lang pala namin sonon goluku gati tumang doaw tarilu iban golu lalap masombu. Panusalan kuinan. Ambit mahubogehon podamu lang pala namin sonon goluku gati tumang doaw tarilu iban golu lalap masombu. Sura-sura
budio Bos marohami dai nakku Angkiat boy dapat tau perkara jua Manguran marku di betamo Diudan lasni hari utau doi Asa adong parbana cuan si garupari Arahian pogosori di perjalanan Angkiat boy dapat tau najinana Molo dung dapat tau ditikina Dapotan molu nadu menggani nokku Jupang mana jinana Asa tiburo awino madulo Angkiat boy dapat tau perkara jua Manguran marku di betamo Diudan lasni hari utau doi Asa adong parbana cuan si garupari Arahian pogosori Moloso boy aura madulo Sotung madere to dibidai nakku Tangiat korang di perjalanan Angkiat boy dapat tau najinana Molo dung dapat tau ditikina